Ngunkosikazi wena lo. Umngami lona. Nabengazi ukuthi uganile. Ukhuluma ini? Mr. Jones, Plexin. Umuntu omdala okay, ngicela u-understand. Ngizomkhombani. Okay, ngicela ufuna ukubona ngizomkhombani. Umuntu omdala. Ngicela please ngicela ngigade ubaba engangena endlini. Umuntu omdala ngiyacela. Ufuna nomkhabela. Ngani le wahamba wena uba ngisatholakala efonini ngivalile manje ngisakutholi. Ngiyayifonela ifoni yakho ivaliwe. Utshengisobandla. Ngibhalelela kwiBioscope ukuthi angisizakale ngikwazi ukukuthola. Ela kungisize kungibizela abantu abazali bakho laba ongithembisa ukuthi uhlala nabo. Moleni mandisibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Elami igama ndingu-LAVAWS pronounce lovers inkumkane abandaziyo banibiza ngo-Mr Nsokulayita mshanami. Well guys, namhlanje sibhalelwe ngubaba lana. Ubaba uthi kunendaba nje engamphathi kakuhle. Ucela iJozi Bioscope iphuthume sathi baba thina siphozisa maseko la esibizwe khona sisheshe sifike. Umuntu omdala kunjani? Siyaphila njani? Ngiyaphila nami umuntu omdala. Baba ngiyazi ukuthi besike sayibona imessage yakho lapha usibhalela. Kodwa bengicela ukuthi ngiyivele kuwena umuntu omdala ngithi nami ukuthi si-understand nama viewers la ukuthi ubaba namhlanje ufuna ukuthi simncede kanjani. Bengicela nje ukuthi ubaba ezintroduce ukuthi ubani kwaye why usibhalele namhlanje la eshowini yethu. Oh nginibingelele babukeli ngusipho ngwakwamkhabela isibongo. Udinangwe uDlomo. Okusho njengoba ngibhalele la kwiBioscope ngibhalele ukuthi ngisizakale la ngidibane nomunye umama okusho ukuthi uMaZulu la esontweni enkonzweni esikhonza kuyona. So sithe mase sidibana naye sazwana ngelinye ilanga wasuke wangivakashela kumele sesontweni wacela uba nama kangaye esontweni. So uhambe kimi umuntu okhomba ukuthi ngathi uzithwele. Wangibalekela mangimfonela usengiblockile ifoni useyivalile ebe umuntu angathi uhlala nabazali bakhe la kahlala khona. So ingakho ngibhalelela ukuthi ngisizakale ngikwazi ukuthi ngimthole ngikwazi ukuthi lengane yami ngiyazi ukuthi laphi iphila kanjani ngisikhulisele yona. Usikhulisele kumanje ma ufind out ukuthi mase uze kuwena ngoba beliloke nichitha isikhathi nonke nje uthe uhlala nabazali. Uhlala nabazali bakhe kule ndawo kahlala kuyona uhlala nabazali bakhe. So manidibana wena umuntu omdala ngoba uthi kudala ngathi niyabonana benihlangana kuphi kanjani? Besiqala sihlangana enkonzweni la esikhonza khona. Then ngesinye isikhathi afuna ukuthi sibe naye singayi enkonzweni ngihlale naye up until azabuyela ekhaya lapho kubazali bakhe akathi uhlala khona. Okay, so kwenzekile ukuthi kule pasika anizange naye epasikeni nina benilapho kwakho. Dakhile kuleli pasika siyange epasikeni sibese siba naso ahlala naye kwami isikhathanyana impela singangezinsukwanyana. Wakhomba ukuthi kusengitshela ukuthi engathi uzizwe ngathi uzithwele. Okay. Ngithe sengimfonela ngabe ngisangamthola efonini wasengiblock. Sekakublock after sekashilo ukuthi uyithwele. No, ithanda ukuba bucayi wena umuntu omdala. Ngoba ethi uhlala nabantu abadala, ubaba yena wena umuntu omdala akunamuntu mhlawumbe ubonana naye umfazi maybe abantwana into ezikanjani. Akekho njengamanje bengizimisela ngokuthi lo muntu kube umuntu wami engizohlala naye ngiphile naye isikhathi eside abe unkosikazi angigane ngimshade ngenze yonke into iqhubeke naye nempilo. No, ayona ngiya-understand umuntu omdala ngoba uyasho na ukuthi ngoba uthi uhlala nabantu abadala ubaba nomama. Uyabo ngiyabona ukuthi kuzoba ngcono ukuthi siyiJozi Bioscope mayingabe sikhapha sisodwa ungazambela uyiwani singangena thina lapho sizobacacisela abantu abadala ukuthi inkinga umama akasawabamba ama calls kungabe ngathi manje so udelela umuzi ngoba ungumkhwenyana lapho kubo uyabo sibacacisele masifika ukuthi ukuthi akasawabamba ama calls and ushilo ukuthi upregnant uyabo. Lokho ngingakuthokozela kakhulu ngoba ngiyafisa ukuthi ngimbone ngazi ukuthi uphila kanjani la kakhona up until azathola lengane akangitshela ukuthi ukhulelwe ibuye ingane ngikwazi ukuzikhulisela yona. Umuntu omdala before nje anikaze naxabana because sengicabanga ukuthi mhlambe kulokublocker uthola ukuthi mhlambe naba khona la ningazange nazwana khona. Anikaze naxabana wavele wakublocker nje kumnandi. Wavele wangiblocker ngangazi ukuthi kwenzakalani ngoba wayekade engitshele mina ukuthi uhlala nabazali bakhe la kahlala khona. Okay, I know umuntu omdala sokwenza kanjalo ke ngoba uthi sikuncede ngokuthi sihambe lapha ebazalini bakhe siyo understand ukuthi yini leyo nobangela ngoba uphethe igazi lakho lo muntu and manje mase sizovela ekublock kanjalo ngoba ingane izokudinga vele empilweni eventually uyabo. Ngingakujabulela kakhulu lokho mzokuthi ukuthi ningisize ningilekelele kulokho. Okay. Sizohamba ke umuntu omdala siyo Mr Jones you park that side right?
Okay, sizohamba siyongena lapha emotweni umuntu omdala sishaye because ngathi ukuthi kuqhelile la esiya ngakhona ne. Ngiyakuthokozela kakhulu lokho umzwa kwethu. Okay. Okay guys, so into soyenza njengamanje sizohamba nobaba and neteam yami Mr Jones isambeni siye le emzini sithi kuyokhulumisana nabantu abadala sibabonise ukuthi hayi abantu abadala sanga ngendelelo ngoba ngiyazi ukuthi abantu abaningi abakujabuleli naloko ukuthi sisebenza namakhamera siyenza in. So ngiyacela wena mbukeli ukuthi ungayi indawo uhlale nje lapha emakhaya sokubonana njengamanje ngoba soshaya imoto thina siye ngale siyodibana nefamily sibone ukuthi sikhulumisana kanjani. Hi guys, today I want to show you how trading can help you earn consistent money. So signing up is so easy and simple. Ungalibali ke usebenzisa i-promo code yami which is JosieMay2. You can trade in different ways, yeah? Quick trade, stocks and forex using MT4 and MT5. If you like forex, you get MT5 and MT4. And there are over 130 assets to trade at any time. They have charts, indicators and tools to help you trade better. Now, the best part, Altrade. You can open a trade using the platform's money, not yours. If the trade wins, you keep the profit. For example, $100 trade, you get up to $92 profit. If it loses, you don't lose your own money. Your balance stays the same. You can get Altrade from the marketplace, rewards, or gifts. Just click the lightning icon to use it. To start, please click the link below and don't forget to use my code JosieMay2 to get bonuses. And please don't forget to subscribe. Okay, baba, uthi kulana ke Mr Jones. Yeah, uthi hayi kuyafunisa umkhondo wathola ukuthi bathi bahlala lana nefamily yakhe. Asithembe ke umuntu omdala ukuthi qoqo ukuthi khona yena kungisingathola abantu abadala kuphela. Hayibo. Qonqo kunomuntu ophendulayo kodwa. Knock. Oh, sanibona umuntu omdala. Ninjani ma? Yini kwenzenjani? Mkhabela, ubekwa yini la? Hawu, mazulangani kade ngikufonela ngakuthole efonini ungiblockile usuvala ifone. Hayibo, ubekwa yini la? Ubekwa yini la? Ubekwa yini? Ubekwa yini kwami? Oh, umuntu omdala. Ubekwa yini? Ngicela ehlisa umoya ma. Gcine sibona nesasikade sile kwami. Manje ukuthi uza la? Ukuthi uza la? Mama blockile. Ngize ngabhala mina ngabhalela la kwibioscope ukuthi angisizakala. Kodwa ngizohlelwa yini? Umuntu omdala ngiyaxolisa man, ngiyaxolisa siselanga. Ubekwa yini la namakhamera namathiboko la ubekwa yini la? Siyaxolisa umuntu omdala siselanga nje asisanga ngento wrong besicela nje ukuthi sikhulume nawe umuntu omdala. Ukhulumani manje nami khulumana nami? Ubaba uworried lana ma ngale nje. Yini? Yebo ngoba uyasho ukuthi umblockile efonini. Ufuna nomkhabela la? Angani le wahamba wena uba ngisatholakala efonini ungivalile manje ngisakutholi. Ngiyayifonela ifone yakho ivaliwe. Ifone yakho ungiblockile ithi line busy. Uthi ngisobandla? Ngibhalele la kwibioscope ukuthi angisizakale ngikwazi ukukuthola. Yebo ma ende yakubale. Mfana mzani ngihlukumeza moya. Asikuhlukumeza. Siyaxolisa ma asiselanga ngokuthi sikuhlukumeza. Yo. Ngicela kungisize kungibizela abantu abazali bakho laba ongithembisa ukuthi uhlala nabo. Sikwazi umuntu omdala nawe ngoba wawuhambela indaba yani le. Umsindo onga yini kwenze njani ngoba ngumsindo la kwa? Oh, sanibona umuntu omdala. Nkosikazi. Kwenze njani ngase ngibona yini okwani lokhu manje? Ngunkosikazi wena lo. Umngami lona. Oh umke Umngami lona. Umuntu omdala. No ngiyaxolisa umuntu omdala. Sengixakeke even ngiyaxolisa. Kwenze njani? Angazi phela mthukanile. Ngazi ukuthi mina uwe umathandana wami, ngazi ukuthi wena siyana. Ngazi ukuthi okay umuntu omdala ngiyaxolisa bengicela ukuthi ngiyaxolisa umuntu omdala ngayithola itulo. Ngizala nenkinga la ekhaya. Okay ngayithola itulo umuntu omdala ngiyacela. Uzofuna itulo la no ngoba ngumsindo la nomngame. No ingxaki seyiyaxaka umuntu omdala le ndaba the way ngakhona. Bengicela itulo baba. Ngihlasela la emzini nami ngenxa ukuthi ngizithi ingxaki la endlini. Ufunani kodwa la Mkhabela? Kodwa ufunani lana? Okay ngicela itulo baba sizokuchazela. Ngicela beqale bethole itulo umuntu omdala ngoba le ndaba ngizokuchazela ukuthi why. Umuntu omdala bengicela nje itulo umuntu omdala ngihlonipha umnyango wakho ngeke sikhulume le ndaba. Uzokwenzani lezo? Sizokwazi ukuthi sikhulume kakuhle. Sikhulumani?
ngiyacela baba. Ngoba ngiyisho ukuthi kusize nobaba lana so bengicela. Uganile. Nabengazi ukuthi Usukelana umuzi wami. Ukhuluma ini? Baba Mr Jones, Mr Ch Plexin abamba lo muntu angeke phela abantu belwe nikhona. Mama uyabona into ebengayifuni. Umuntu omdala okay umuntu omdala bengicela. Umuntu omkhomba yini? Umuntu omdala okay ngicela uunderstand. Ngizomkhombani? Okay ngicela ufuna ukubona ngizomkhombani? na umuntu omdala ngicela please ngicela nigade ubaba engangena endlini. Umuntu omdala ngiyacela guys ay man yabona manje ngizoze ngilimaze mama uyabona into oyenzayo enze ngapha ini enza ngapha ini uyabona ukuthi ukuhlukumeza umoya ini umuntu omdala mama ehlisa baba ngicela ehlisa umoya umuntu omdala ungazodlala mamela lama ungazodlala ngabantu abadala umdala lo muntu for ukuthi uyenze lento oyenzayo ngithi mina wathini kubaba okay baba ngicela ungimamela umuntu omdala okay ehlisa umoya baba ngicela ehlisa umoya umuntu omdala ma uzongizela umuzi wami la ma guys mina ngiyazi baba ngicela ume kancane baba ngikhulume naye umuntu omdala baba umama lo umnkosikazi wakho kudala evana nobaba ukwazi kanjani usitshele konke ubaba nawo ama-charts ngithi nazi i-message ubahlanganile nayi i-message Mr Jones yabambela umuntu yabona ngikhomba mina muntu omdala mina baba mina anginankinga ngishenkonzweni. baba okay ngicela umamela awume kancane mama awume kancane baba ngicela okay sangaya ngishenkonzweni. ngicela uchazele ubaba yonke leyo nto ukuthi yenzeke kanjani iqale kanjani until kuzokufika namhlanje achaza ukuchaza hey umuntu omdala mina ngiyakuhlonipha phela ngikusabi manje ngalento ngendlela soyenza ngakhona ngicela ngiyaxolisa sesizoze ngikhabe mina mamela ehlisa umoya baba mama okay umuntu omdala mina ngikusabi phela indoda yakho ile akusindoda yakho mina and lento yenza i-wrong uyangiva ukuthi ngithini unesibindi sokusho leyo nto kulo baba wayudlala ngabantu ngemizwa yabanye abantu uyaxoka lo mawuthi indoda yakho lo unamanga lo angimazi mina lo angimazi ngiyasho ukuthi angimazi baba ngicela ukhuphe le phone ukhuphe nalama charts ngicela ukhuphe le phone ukhuphe nalama charts sibone angithi wena awuna phone number yakhe awumazi ngicela ukhuphe le phone umuntu omdala lapho sibone angimazi umuntu omdala ungazoxabanisa abantu abadala ma uyayiva lento ngithi angimazi lo wayixabanisa abantu abadala angimazi okay ungena kweyiphi inkonzo wena ezayona usezayona baba ungena kweyiphi inkonzo ngisonto ezayona mama nasikhonza naye nikhonza naye yebo umuntu omdala waye uthi awumazi ubaba mama asiselanga uzodlala la and futhi kunento eziserious esibhizi ngazo uyangi-understand ukuthi ngithini kwena umdala for ukuthi uyenza into ezikanje eyaphi le ndoda khuluma iqiniso le ndoda uyazelapha khuluma iqiniso ngale ndoda angiyazi lonto leyo angiyazi ukuthi isiyoni njengoba nawe uyisiyoni mama okay sebafonini ufakazi besemafonini ngicela ukhuphe inamba ngicela ungifakele ipin ngizokubona ngifakele ipin nje baba angithi uhambela la kwama baba nansi inamba yakhe ikhona le phone okay ikhona nansi inamba baba angithi uyayazi inamba kankosikazi wakho mama awume kancane ngone ungazodlala ngathi hawu ngadlala ngomuntu omdala kanje umuntu omdala ngicela usifundele lama message hawu ngicela usifundele lama message yimpela mo hawu kodwa mntwana uyayibona ukuthi baba kwamgalela langa uhlalile kwamgalela langa ufakazi nginabo bugcwele lo ukuthi lo ngazi ukuthi owami mina wathi uhlala nabazali bantu okay baba ngoba bengishiya baba okay ngicela ungimamele ngoba izitulo ubaba ngathi ngeke ezesinikeze sihlelo linceda abantu mangabe umuntu unenkinga onayo unoke uyasibhalela la eshowini so ubaba ube nenkinga ngoba uwazana nenkosikazi yakho uthe ukhulelwe wena ngicela wehlisa imoya baba uMahlase umama lo wakwakho uthi uma wakwakho mina ngazi ukuthi unkosikazi wami lo muntu wazi nokuthi nguMahlase wazi nokuthi nguMahlase bathi usibisi wayengangitshelanga ngasibisi mina ngazi ukuthi mina njengoba ngikulalele mfana wami ukuthi mfana wami kwenze njani senze njani yebo so umuntu omdala ubaba uyena onenkinga la uthi uma ukhulele isisu sakhe kumanje ukhulela umkame usho ngicela uyisho amanga lonto leyo njengoba ngibachazelile nje abe bicycle ngibatshelile ukuthi
mina uhambe kimi wathi ukhulele uzithwele ingane yami akayanga ngisho enkonzweni ngalelo langa esigcina nengane Silimo mfana wami awungibhekele itulo la endlini sithi ukuhlala ningichazela nginizwa lento enishoyo ake ubheke itulo la Okay, Mr. Jones, please can you find the chase? Yeah, kodwa yona ma inkosikazi baba ngiyaxolisa kodwa inkosikazi wakho thula wena ngiyabonga Mr. Jones ngoba irongo lento yenzayo ngathi ushadile baba bengicela ubaba ngathi ngathela ingadi yami lapha abafana ngiyaxolisa mntomdala ngicela ungivalele lapho Mr. Jones ma baba ngicela uhlalele ngapha lozohlala eduze wami ngizogada angahlala uma angazi nabo ungafumana icansi uhlale phansi ngoba wena ngathi unobuxoki nje kathize baba bengicela usichazele ubaba kakuhle le ndaba ukuthi wayisilana namhlanje siJozi Bioscope ngilana ngomuzwa wokuthi ngangihlangane naye uMaZulu lo engizala ngoba wayengitshela ukuthi uhlala nabazali bakhe wayengangitshelanga mina ukuthi uganile so uhambe kimi isihlukane ewumuntu othe usezithwele singayanga ngisho enkonzweni esasikuyona nje basisonta ezoyini sisonta ndawonye umuzi kababa omkhulu anuwenzi umuzi kababa omkhulu niyazi ukuthi lo muzi akusiwa wami nami ngigadile lapha unabanikazi bawo lo muzi kodwa ubaba ngunkosikazi umlobole lo umngami lona uMaZulu yebo inkinga ilapho mntomdala uma sihlalisana umngami yebo kushuthi khona onganaqiniso khona kuko onaqiniso kanjani ukhulelwe sekwazi into ukhulelwe ngingazi mina ukufihle ayikho lento lebangihlukumeza ayikho lento lebazochitha umuzi wethu ikhona leyo nto ngoba bengihlala naye mina behleze fika la engihlala khona tshele nangendaba yePasika although mina ngingazi la angazi akahlala khona uhlala nobani kumina uthe uhlala nabazali bakhe lezi indaba zamasonto lezi lamasonteni uhlala nabazali yebo akakazi ethi mina ewuganile ayikho lento leyo wahamba kimi wathi usukhulelwe manje unamanga awungikwazi nalonto leyo so ngithi angikulandeleke ngikufuna usungiblockile efonini mangikufonela angisakutholi baba vuke ethule ngiyaxolisa umuntu omdala ukuthi le ndaba uzive ngafunga amahlase ephelele yiko ngiva ngithi kwena angazi ukuthi uthi umlobole lo muntu ngoba isenzo sakhe kwamina uma wengane zami lona ukhulele kumanje ingane ezintathu mina naye ingane azikho nje sesikoleni kumanje mama uyayiphika le nkulumo esho baba uyayiphika ayikho angiyazi mina lento leyo ayisho angiyazi ongichithela umuzi nje angiyazi awumazi vele angiyazi angimazi ngimgcine esontweni angimazi MaZulu umithi wena umithi MaZulu cha umithi MaZulu okay uyala ne mama ngisizani kanje abantu abami ngingaze nginenze ukufana nginenze phumani njengamanje okay mntomdala okay ngicela senze iDNA singakwazi ukuthi DNA test ezoprove ukuthi upregnant asingayenza na iDNA test angithi wena awukhulelwanga singayenza iDNA test na singayenza na iDNA test so uyamazi manje uyapi mbambe lo muntu mbambe lo muntu mbamba lo muntu mama sihamba nawe phela ngeke ubaleke nengane yabanye abantu bamba khupha lo muntu mama ngicela nisithe lo mama la Mr. Jones bring the ngisapha emzini wakho baba lalela mfana yebo baba ngizobala kathathu okay mangithi wani intweni la mangithi thulibe no kuzoba ngathi siviolate umuzi womuntu hayi guys ngoba into kuba ngathi manje sesiviolate umuzi kaBaba baba and mina ngifuna ubaba understand le ndaba ukuthi kwenzakalani umuntu omdala mama ayisekho akekho umyeni wakho la yini leyo yenzayo umblokelana ubaba mina phela bengishadile mina Nkosi yami ngishadile nginezingane nalomuntu mina lokho wangangitshelanga umuntu ushadile wawuthe wena unhlala nabantu Mr. Joseph please can you go to baba and just distract him please distract sengiyaxakeka mina mangabe indoda yakho isithi unezingane le ndoda ebengazi unento yabothi ngichithela umuzi uyakubona lokho ukuthi ngichithela umuzi wami awusekho manje ngendaba yakho ukhwithile wangiblock efonini manje ngiyakufonela angisakuduli uyaphi pho la uyaphi la ungifunelani ufunelani umuntu omdala ufuna ukubona ukuthi uzithwele sikwazi ukuthi sikhulise ingane yethu sobabili cha umuntu omdala thina umuntu obemisele ngawe ngokuya phambili nempilo kodwa ngeke mina umuntu omdala iadvice yami kuwena ngeke unless kuwena leyo angeke uyambona uhlala nendoda
and mangabe nawe uyafuna ukumshada is up to you ngoba kungabuye kwenzeke lokho futhi ukuthi kwawena ekwenzele thatha ingane masebelethile ngithatha ingane kokungcono bese sibuka ukuthi sibukisana kanjani ilento kodwa esifuna bengifuna ukuhamba nempilo mina naye ngoba wayengangitshelanga lutho ilento esiyifunayo sifuna umuzi mina nginomuzi ngishadile. wawangitshelanga kodwa amaZulu nje basisonta sonke wathi nje wena uhlala nabazali umuntu omdala kanti uthandaza omuphi uThixo wena mawuzoxabanisa abantu abadoda futhi ubuye uxoke umuntu omdala bekumele niye uye epasikeni uhambe uyothandaza awuyange epasikeni wahamba decide wena ukuthi wahlala nami ube nobaba kuleli phasike esisuka kulona uhlale nami asangaye esontweni savumela expect ukuthi kube kanjani hamba uthi uzithwele uyayibona uyangiblock angisakutole efonini umblokhelani ke ma Cha phela mina ngoba ngisho ngithi nginomuzi nginezingane ngishadile. so bewuyenziswa yini okay yini ebeyikwenzisa yona leyo nto ke Wayengisiza phela lo ngemali. Wayengisiza ngemali. so manje why so umblokhelani ngoba seka lengane Phela ukuthi ngiyambona uzongichithela umuzi. lengane oyiphethe usho ukuthi unangaki ngoba ngiboni nesisi into esenangaki suke epasikeni konje ipasike vele April so into manje shoot unabo 1 month ukwazi wena kwazi yena kumele siphendule unexesha elingakanani Angazi ngiya 2 months. umuntu omdala thina lana lento lengane le ukukhula kwayo izomfuna utatayo eventually Kodwa ngoba sengichithela umuzi. izomfuna utatayo uthini okungcono wena umuzi ube khona kodwa lengane ikhule ifuna amasiko wababa wakho Ngibona futhi ngenza kanjani lokho uza emzini wami bengizobona ukuthi ngenza kanjani ngoba sezoqhamuka amanzi. Ukuchithayo mina ngoba wena awungangitshelanga ukuthi uganile uthe uhlala nobaba uhlala nabazali bakho uhlala noma wakho nobaba wakho awungashongo futhi unabantwana uzele wena Ngangingekho phela elokhuzeni epasini ngizobhalisa yonke into kuwe. Ngangingekho mina epasini. okay so manje ithiwani le ndaba le cause manje thina situation Seningimoshele nasendlini. thina sifuna ukwazi no ngizokhuluma naye ubaba vele ukuthi and izoba kuyena Uzovela la usuka le uzovela la. so umuntu wawungangitshelanga phela mina ukuthi unomuzi ngazi ukuthi uhlala kini yebo ngize ngoba ngibhalele la kwibioscope ukuthi ngisize kutholakala wena ngoba usungiblockile efonini umuntu omdala so ithiwani le ndaba ngoba thina Umazi ufunani lo kimi. ufuna ingane yakhe Ingane yakhe bengizomnikeza phela mawukuthi sengitetile. ufuna ukuba part of yonke le journey yonke lokho kwenzakala ukuthi ingane izokhula kanjani yini ezoyidinga okay because I wanted him at least to understand ukuthi the situation because all we need is the baby at least we me I don't want fight mama uyayibona inkinga ukuthi kuphi manje so phumani no umuntu omdala umuntu baba ngeke phela uzothatha Mr Jones please Plexina please ngeke phela please my bro what if lo muntu uzofika esha umuntu esifazane endlini what if bayeke kanjani mina bayeke ngumkhabelo mina ngudinangwe mina ingane yami yogcina ibuyile kimi ungesabi ungakhululeka nje bayeke mina lokho konke seningenzele kona seningisizile so ngiyeke lento bayeke sobona silungisa kanjani wakamkhabela mina ngwadinangwe no Mr Jones she safe sisambe ay okay ngicela nibe nifaka ubaba emotweni lapha yo guys mina ngaze ngaba confused kanjena ngicela nifaka ubaba emotweni lapha guys ngiconfused because manje sengiworried ukuthi umama uzoba safe lapho endodeni yakhe or kuzokwenzakalani guys and ingxaki mina I always listen to ama guest wethu ukuthi bona bafuna ini ngoba yibona abantu abasibhalele la eshowini so ubaba uthi mina ngiyeke yonke lento uyayazi yena ukuthi ingane yakhe izofuna ikhayidi lifumane mayingabe yena usho kanjalo ngoba uyena osibhalele ngicela ukuthi ngingathathi isinqumo mina ngokwami because ngesingami mina bengifuna ukuthi yonke lento iphele ubaba ebekhona ebe involved kulomntana makakhula if ever kunento ezodingeka naye ebe involved ngoba ingane yakhe le iphethe mangabe unenkinga nawe mbukela ungalibali ukuthi usibhalele on jozibioscope.co.za ungalibali nokuthi sifollow ishe inkundleni zethu zokuxhumana sikhona ko TikTok ku Facebook we are Jozi Bioscope everywhere ngiyanithanda lokho lapha emakhaya